Elli ekan ha? Ova, 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Tuğanlar dostlar. Biz bugün Noqattın Şanqol ayılında Nurbek'in taylарын tartabыз. Qara taylar çıgat satuda. Bir qancha taydın ma'lumotini aytamiz dostlar. Nurbek, assalomu alaykum. Aleykum assalom, keling aka. Yaxshimi? Qoldik, yaxshi, o'zing tinchmi Yaxshi Nurbek? aka. O'zingiz? Yaxshi. Bugun taylar chiqat ekan ha? Taylar chiqat aka. Qara taylar. Ova aka. Bitta qara tay. Tay kelibdir. Tay keldi aka. Yalnız. Mana o'tgan-ku. Ne degan qara taylar? Bu o'tgan ona ko'k tay bilan chiqqan tay aka. Bosh ele chiqqan, Bosh ele chiqqan. O'shol tay. O'shunda bu meni cho'g'da bir chiqat. Bu meni cho'g'da bir chiqat. Al жаңы tay. Belki tay ne oldu? Ol ketdi aka. O'shondalar ketdi. Jalıvar tay. Qayoqqa ketdi? Boshqa ketdi. Boshqa ketdi. Demak, aytib boshqa bunaning ma'lumoti qanday? To'liq yashi qancha? O'tganda bahosin qandaylar qilib qo'yding ele da? O'sha 100 ming oldin dedim ele. Aldım ele deb qo'ydim ele. Bunisida bir aytchi bahosin. Bahosin aytaman aka. Bunun yashi qancha? Yashina kelgan bo'lsak 1,5 yoshda aka. Tishing ko'raylik. Poltarashka. Poltarashka bor. Tak. Bunun to'liq ma'lumoti deb o'tganda aytilgan emas. O'sha to'liq ma'lumot yaxshi aytilgan emas. Qanday paroda? Parodasi belgisiz aka. Belgisiz paroda. Bo'yi 1,50 chiqadi ekan, jo'n. 1,50 jo'n aşımına chiqsa kerak. 1,50 chiqib ishlashgandan 1,50 chiqdi aka. Mana deb tartib ko'rmas qo'ydim. Denso'luğu yaxshi. Denso'luğu yaxshi. Mas sirtida ele turadi aka. Shunchalik bo'ladi. Toza. Jegenlari dag'an o. Bu biroq qirg'izlikdan emas-da? Yo'q, qirg'izdan emas aka. Qirg'izdan emas. Bular azod hozir. Meni yurib qo'ygan aka, azmas. Meni qo'yding. Qadimgiday mingizib ne bo'laveradi, yosh bolalar bo'lsa. Yaxshi qarabsın biroq ha? Ova. Jegen jem jedi aka bular. Jegen jedi. O'zi jengil ele o'tganda chiqqanda-chi? Ova, jengil aka. Ana ko'kni qarab turib. Ko'k aka cho'q. O bu olis ketsa ol, bir joy to'polon qilib ne bo'ladi-da? Ya qurch aka. Men aka. Tak. Yaxshi. Bunun bosi qancha onda bugun? Tak. Aka jaqinlar qo'ying 160 ming. Shunday yo'l bo'lsin ha, savdosi bilan. Kemi bo'ladi? Kemi bo'ladi. Bozorda shunday o'ltat aka. Taylar. 160 ming ekanda. Denso'lig'ini javob beraman aka. Jevichi yaxshi. To'g'ri. Ma jegenlar aka shunchalik jegan aka. Tuyoqdan ko'r. Tuyoqlar azman o'sha yumshoq yerda turib o'sib ketdi. Yo'q aka, jal quyrug'ini o'sha qilib qo'yman aka. At jal bilan ko'rdi o. Biroq ham negizi bir 40 da turadi. Bir pumanma oldu. Yo'q, buni bir ham qirqmadim. Menga kelganda nazarlik qilib qo'yman aka. 160 kemi var. 160 ming kemi yaxshi bo'ladi, suraveradi aka. Endi yaxshi olgan odam bo'lsa dostlar. Kemi mana жаңы qara tay shuni ko'raveramiz ha? O'shani ko'ramiz aka. Tak. Olib kiraver oxirin. Tak. Men aytadi qil men. Tak. Mana jonivar bitta. Mixta taygan bo'ldi. Mana aydaq qo'y. Bo'y. Mana Nurbek'tin ikinci o'spirimi. Mana dostlar. Ko'reli. Bağını bereli. Balban tay ekan ha? Aka, balban tay. Bunu dele azı bir ölçep ko'rsak qanday bo'ladi? Bo'ladi aka, toza o'sha elga bo'y ancha chiqadi, buncha chiqadi deganlarga. Mana joyli ko'rsatib qo'yib. Tak, dana qiladi ko'rasizlar. Tishni ochchi birinchi Nurbek. Tishni ochaymi? Tishni ochchi. Tak, eti dal. Ne, qo'lin tish bo'yicha. Tak. 1,5 yosh kalta aydib keldi. Ko'rdi. Tish buzilib. Qulon esapganda ha? Yo'q aka, kalta tay. Ova. Qurch bu. Qurch hozir ko'ramiz aka. 1,58 ga olaversin aka. Shunday ekan. Ova. 1,58 ga toza o'lchab olaversin. Qaymonati ne degan bu? Yo'q, shu qaymonat. Mana do'stim kecha birdekedan aytyaptilar. Ne dedi? Nele? Standart. Bu standart. Mana qarangizlar.
Paltaraşka. Denem üçü, boyu. Бардығы өзіне топ келішіп қалған екен мындай қарағанда. Utuдағы demеген Ооба, стандарт бардығы. екен да өзінің денесіне. Бап келеткен да. Ооба. Ұзындығы. Ұзындығы тоқалса азмас сауыр қылып бармап тұрған болса кимне болса да жақсы ат болады екен. Бұл местный екен. Ушул жерде туылған екен ше. Бирок кыргыз жылкы эмес экен. Кыргыз емес. Атасы Польша, энеси Карабайыр деп. Мына агро калпарбайлы. Ошондой кылайық, кеңир жерге. Жеңилирээк кылып, мындай жеңилдигин көрөлүчү, а? Ооба. Не, мунуку. Басын деле жакшы коём деп атасың, а? Ооба. Басына жеңил коебуз экен. Мына баштадык. Көрүңүздөр. Нурбек, бул миңгүү экен жокпу? Миңги эмес окшойт ака. Миңгүү эмеспи, а? Ооба, миңги эмес ака. Так. Ден соолугуна жооп. Мен жооп берем ака, ден соолугуна кудук калсачы. Алла, так. Кете баягындай. Ушунчалык зор эми ака. Келечекте бир аттын жоону болот экен да. Ооба, сокалса. Баягындай өсө турган. Мына жеңилдигин дагы бир сынап көрүңүздөр. Буйруктар тике. Куюктар антен ака тике. Кашкасы кичине бар экен, а? Ооба, кичине точка кашкасы бар экен ака. Кашкасы бар экен. Нурбек, бунун баасы канча? Ака, басым 198 миң коем ака. 98. 200 миңге жеткизбей. 2000 кам 200. Ооба. Бирок жакшы кылып кентип берем ака, кудук калса. Жаккан адам болсо. Ооба. Бул жолуна коюп берем ака. Эми ушунчалык болот тай. Бара. Жарында шаар. Энчи кылганга бап экен, а? Ооба ака. Кудук калса алып ташса деле болот. 198 миң сом доллар менен жазып коебуз. Доллар менен жазып коебуз ака. Номерин айтып койсоң? 0222 97 01 94 ака. Связь, WhatsApp, Telegram бардыгы бар ака, кудук. Ошол жерден сурай берет экен анда. Сурай беришет ака. Ала. Денесинде ушундай билинер-билинбес таңгелер бар экен, Бар окшойт, а? Таңгелери да. Кызык болду бу. Болду, соодаңа берек болсун Нурбек. Рахмат ака. Так. Иштерге ийгилик. Болуптур ака, сизге да рахмат. Каратайлардын күчлөрүн чыгарып жүрөбөр. Болду ака, рахмат айтканыңыз келсин. Так.